Jel nam nedostaju sad takve stvari? Mislim na našu televiziju. Sve emisije takve vrste. Obrazovni program, jednostavno kad smo zvali to. Obrazovnog programa više nema. Nema nijedna televizija, nema obrazovni program. Ili ima, možda, ja nisam video. Nema, kako znam, nema. Zato što je obrazovni program ne zarađuje trenutno. A sve na televiziji je pravljeno da ovog trenutka zaradi pare. Sad ovog trenutka. Sve emisije ovog talk show ili ove emisije imaju za zadatak da zarade novac sad ovog trenutka i prave se za najveći broj gledalaca koji su iza ekrana. Je tako? Pošto je sastav našeg stanovništva najviše nepismenih, pa polupismenih, ostalo su akademici. Pošto je sastav takav, mi pravimo znači programe za polupismene i nepismene. I u skladu sa tim, da bi prepoznali te ljude, biraju se i odgovarajući urednici. I zato je, koji mogu da prepoznaju polupismeno, ko će, pa ne može akademik da prepozna nego nepismen urednik, naravno. I zato mi imamo ovaj program i zato i nemamo te vrste emisije. A fale nam, i tekako. Pa onom manjem delu koji je neisplativ, onaj manji deo gledališta.